Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экраныңыздарда турган ушул сүт багытындагы эчкилер сатылат. Туугандар, арасынан теке улактар дагы бар. Биз менен чогуу болуп көрүп туруңуздар. Көпчүлүк бир туугандар эчки, саан эчки тартып кой, саан эчкилер болсо жиберип кой номерлерин деп сурашат көпчүлүгү. Көрүңүздөр, мынакей улактары менен саан эчки сатууга чыкты. Мына саапта алдыда көрсөтөт ээси. Номер экранда. Чүй облусу Сокулук районунда, туугандар. Анда чалыңыздар, алам дегендер болсо. Assalamu alaikum жамаат. Süt bağıtında içki. Bunun ulağı erkek. Bu kurgaç. Tarttınız mı? Güzelinden işte. Gelini moşni. Oşan şunday oldu. Ne kılığı sayı üret negizi. Çıkat süt. Videoga tartkan 3 adam gerek oldu. Negizi 2 adamla sahip koydu. Bir adam karmap dursa bir adam. Ne kılığı öyle sahip koydu. Hızılda öyle süt çıkat. Bunday oldu çıkat. İki jelinde işte. Jelinden tartып koy. Şunu da. Bak. Bu ikinci tut tuğanlar. Süt bağıtında geçki izleyenlerge. Adres Çüyde Sokuluk'ta. Jet Oblaska Dasavka uyuşturup beröz. Balar 30 minden. O birinci tut. Ula kurgaç bunu. Narkın erkek. Bunun abası 30 min. Bu birinci tut, narkı ikinci tut. O tekeler de var. Raboçi tekeler. Jet aylı. Süt bağıtında. Taza zeynep. İki teke. Çoğu şahş bitti son. Bunlar bağlar 25 milyon. Tiş güzel bunlar daha çok hayat. Jet aylı tekeler. Süt bağıtında. Röng alam degenler tuğanlar. Jet Oblaska dastavkalar var. Uyuşturup beröz. Tuğanlar.